anak pananaroong corona mga dato nagusak kan walong mabuhi usay man tuya na may ibat tapi gimana kadilimu di man to kami ni karang ko pamanamiyaka pamasa iso marimbang amaran dangat tanana dikit tiba banget sabayawanaran tian sedipan di kulang kasak kabeban pakarano nako karo denom betesan nama kambir wangakui asak mana sama limu nama tookon darmina saka salat pidulalaga pande mudiar mau kita saka solidumangan nah apa yang mabinandar nama lami masak kalakat kebendian kapalau kargang kota wassalam Aduh saja deh, aduh, begitu baik. Sama benar-benar Gesau mandi ratu tulang mawatan nagumar inago suriwang kawan anak mobil kalau nakau parung pasamari musafir adat anak sindil so panarima omisi nero Nasobek kasolabi sindo kami ni kairangko ai bentang kodin ya penggelak kagelain si maang depan ya kado kakala kalai pan si paru lampi yugu ekong mata irin nakasih malau ono derira anak kandela masuk hidup amo mangu de sobu-sobu nama kapeng dia kira yo pengonotang korakai bentayang kubu ya pikir langka anak usai mantu inaminya kagagini kamagi segesan na mendudi tatai di nakadu pimbera sifat ko ona papa ma agerina ko ona di diwengan oka andi mana yau to aya Peter sakit pama anayo betul mata idak inapa
yang sakit pamanaya bentuk agar berulah dena karena ayah buridu sedir enak unian nona tunduk enak aku lalu ngatau pageri akhir do pamala paladeng ko si paro yang sa isini sobusubun na sokia anak gurun enata kini bebesai kasih besi pageri ikuan berakhir ina sauwai ina ayadi au sudina ayawai anana ina pagri ko kakaki mini ulug ami arang kono akan apa nama enak kamayon na natigilang ko ako sa kapakal akainuma serog kana sulayag na sa mati inaupagayon ayuni na masalo na pantakan na si may labak nakaarate mapapaya agna bedetoanan nagi siro ya dola dia buasia anatamanaki siro nain ya ino si jiur dena awasan sa edala kenam nakauki pantag santamu oke dipege ayo nayo nana ika kuwana penaman nakarataya alam bedil sodua mata deng naudika onapa gayon nananaino pana mangkum kaya aku dena belu ina suda betangakan si mangude peri kapal pala ada kul ka anak ayah pekarainu anada unian nona tua unduh ena seakasan paru onedo bakame isawasowa ako mangud asobusobu kapag kaleng kanian akasakeni ranon nang kana sokian gipurunang ana aseta gapiro lakabang kaiyak pangin iya buntala apangang kalala dako tagin anetan no ding kamakuyon nakaipun sama itu onataman sa kalayan anadama na tamu bakal inakal elak nare pikir satu tumang kekepeden nasa obu pekanti dingan nakomang de sobus ubun nasi mabu si penemein anak ayami ane kurun nasa kisah egite idun
nasaran o ayah ikaw ang kurun nabedi pasada saderma pimbe sasalay kawan ya lalagi tagina pananahun niya nunato munduge ati enamanain sabegerang ako palawi paru sebeyang napagdi mata salalag sakit sarak ko keduli anam kalau sa umangan nabo ibang kade napikir mata idekeun nakasako kang genatakan nana orang dengan inaetan anamia di mataku sakiran kami berkelawaku penasati yang kau paungan nakamakilalam gusaku saduka tontui sabayo gao mangigi nasasebengan anaduka tonto yaluka salmay kalimo dimu wapia kang bulan nawan ako manahalan ibu sa inno be ako ripuna agamiya o maso oras sa limitio keng yon anade takap yang unutan baya agina wataka besikan soliviti ko kang bebuta denian Kalau pulau lagi. Pulau guli mana pula kan? Lain tadi ka amay ka ya Asya ko sa ayaw kasi nagiras kanya mga na penumpag kami sa boyo na ayaw mata na dimit pala ko